bagiye agenda atekanye abeho neza bakamurebera buri kimwe cyose uhereye mu Rwanda kugeza ageze Saudi n'igihe azagarukiye. Buriya ni ibintu bikomeye gutegura umuhaji ukamutegura neza mu Rwanda, ukamutegura mu rugendo, ukamutegura n'ahantu agiye kugeza azagarukiye. Ni ibintu byiza cyane twe gushimira ubuyobozi bwacu. Tugomba gutora takbira yo gushimira. Turashimira cyane ubuyobozi kuri iyo ntera nini cyane bateye mu gutegura iyi hija ku rwego ruriho kuri uyu munsi. Mbere yo kwenda duha ijambo umushyitsi mukuru, twasabaga umwe mu bayisilamu ushobora kuba yazanye imodoka ifite plaque ya NAD 828 pe yuko yagerageza akagenda agatanga inzira kugira ngo mu gihe turi mu byishimo byo guherekeza abahaji bacu tutagira abo tubangamira n'abo bagiye kujya muri gahunda zabo z'uyu munsi. Kuri ibyo rero twasabaga yuko umwanya dusigaje umwanya muto reka tuwuhe cyangwa se dutize amatwi yacu nyakubahwa mufti w'u Rwanda kugira ngo atugezeho ijambo duteguriye, dore ko twese tumutegereje ndetse tunamutegereza n'ibyishimo n'ubwuzuzwe. Rero nyakubahwa mufti w'u Rwanda, abisilamu bariteguye, biteguye kumva ijwi ryawe n'impanuro ugiye kuduha. Umwanya wawe murakoze. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Tumaze gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we ubwingabireze ibyiza bigerwaho by'abantu bateganya gukora, by'abantu bifuza gukora bigerwaho. Ntabwo ari ku bwacu rero, ahubwo ni ku ngabire ya Allah subhanahu wa ta'ala. Turasabira amahoro y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Nyuma y'ibyo banyacyubahiro muteraniye hano, abayobozi batandukanye mu nzego za Rwanda Muslim Community, abayisilamu n'abayisilamukazi, by'umwihariko abahaji bagiye mu rugendo rutagatifu uyu munsi n'abahajati duherekeje kuri uyu munsi, mwese ko duteraniye hano baje kubifuriza amahoro y'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni umwanya mwiza w'ibyishimo kandi bikomeye kuba duteraniye hano duherekeje cyangwa se muri iki gikorwa cyo gusezera ku mugaragaro no guherekeza abahaji n'abahajati bagiye Maka muri hija y'umwaka wa 2026. nk'uko batubwiye abahaji n'abahajati 62. hari abagiye bagira ibibazo bitandukanye bibaho, ubwo niyo mpamvu n'abashoboye kuba bigeze kuri uyu munsi bari tayari nabo babishimira Imana. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko hari abandi bahaji n'abahajati nanone 10 biyongera kuri aba ngaba, ubwo igiteranyo kikaba kibaye abantu 72. ariko abo ngabo 10 ntabwo bari bugende muri gahunda y'uyu munsi, bo bafite hari imiryango ya Kisilamu itandukanye mu bihugu by'abayisilamu tugirana ubufatanye nk'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Rero tugira n'ubufatanye n'ubwami bwa Saudi Arabia. Ubwo rero hari igihe bajya baduha amatike agenerwa abayisilamu n'abayisilamukazi. Dufite rero 10 batwanyije uyu mwaka, ariko bo ntabwo bajyana n'abangaba mu ndege. Abagabo ibyabo biba birenze, ntabwo ari ugupfa kujyana nabo. Rero abo ngabo nabo baraza kugenda nyuma yanyu gatoya ku isaha ya saa 7 n'ubundi uyu munsi nijoro. Mwebwe muraba kugira ngo mugezeyo muri ayo masaha inshallah, ariko muzahurira hariya nubwo mwamutuye ahantu hatandukanye, ariko gahunda ni zimwe, muzabonana nabo n'abanyarwanda bagenzi bacu. Nagira ngo rero mbaze nshimire, nabanje gushimira Imana, ndakurikizaho gushimira mu by'ukuri komisiyo
ishinzwe gutegura gahunda za hija. Mu by'ukuri izi gahunda zatangiye gutegurwa kuva hija y'ubushize irangira, zikozwe no mu gihe cy'umwaka, niyo mpamvu zakozwe kare. Ibyo twasabwaga gukora bisabwa twebwe mu rwego rw'imyiteguro byakozwe muri icyo gihe. Nk'uko Sheikh Jamil yabibabwiye, tumaze amezi 2 dufite viza zihari, kubera yuko no muri gahunda zo mu gihugu cya Saudi Arabia naho baranogeje, ntabwo bagikora ibintu ku munota wayo. Ubwo rero no mu myiteguro bisaba yuko natwe twitegura hakiri kare. Ngira ngo hari abaje mu minsi yashize nko mu kwezi gushize bavuga bati mfite amafaranga ndi tayari, bakamubwira bati byararangiye, kubera yuko viza nyiri wafunze system ya viza ngo hija ni viza n'ubundi. Hija ntabwo ari amafaranga, hija ni viza. Ubwo rero twagira ngo dukangurire mwebwe muri hano na bagenzi bacu, ushaka kujya i Maka ajye abitunganya kare, kuko bituma imyiteguro yose igenda neza. Cyo ngicyo turabishimira abahaji n'abahajati bubahirije ibisabwa hakiri kare, bituma imyiteguro igenda neza. Turashimira rero komisiyo ya hija muri department zitandukanye, bafitemo uburyo abashinzwe ubukangurambaga, abashinzwe gahunda zirebana natwe n'Imaka, bose turabashimira. Turashimira abarimu bigishije abahaji, turashimira by'umwihariko Sheikh Lukman w'Imana yababaye hafi cyane, kugira ngo yarabigishije kandi byiza bituma mugenda mwiteguye kugira ngo mubashe gukora umutambagiro mutagatifu wanyu neza. Turashimira komisiyo y'imigenzo y'idini, mu by'ukuri namwe turabashimira cyane ku bufatanye, kandi tunabashimira ko mwubahirije ibisabwa hakiri kare. Nagira ngo rero babwire yuko abantu bagiye i Maka, nk'uko babivuze mu ncamake, ariko hashize umwaka wa 3 bagenda muri ubwo uburyo navuga ko bunogejwe kandi buvuguruye. Umuntu utari wakora urugendo rw'i Maka, utari warukora, hari igihe bamubwira ngo ibi bintu biratandukanye cyane ntabiramenye ibyo aribyo. Ariko nagira ngo gusa mbabwire nk'abantu basanzwe bamenyereye iby'ingendo zo mu mahanga bashobora kubyumva. Ndagira ngo babwire ngo duhereye ku rugendo rwo kugenda, inshallah urugendo rwo kuva hano tujya i Maka, tujya Jeddah, urugendo rwanjye rw'uyu munsi na Rwanda Air, inshallah ni amasaha 3 cyangwa arengaho iminota mikeya mukaba mugeze. Ayo masaha murumva amasaha 3 wenda n'igice abaye menshi, umuntu akaba ageze Jeddah. Ubundi ibisanzwe bimenyerewe, abagiye burabizi, ubwo bikabije ukava hano ukagera Dubai ni amasaha 6 utari wagera na Jeddah. Ubwo uri kurwana urugendo rwo kujya Dubai. I Dubai unyura hejuru ya Saudiya, n'ubundi uyireba ukongera ukaza kugaruka kunyura hejuru ya Maka. Ubwo noneho wagera Dubai ntubura amasaha 3-4-5 muri transit umaraye, ukongera ukaza gusubira inyuma, ndabyita gusubira inyuma ko waharenze, ugakora andi masaha 2 ukagaruka Jeddah. Ubwo ni ukuvuga ngo tubaza amasaha 6 yo kuva hano Dubai, wenda transit nk'amasaha 4 no guhagurukayo 10 n'andi 12. Ariko amasaha ubwo ntabwo dushyizemo imvune, ntabwo dushyizemo imizigo itakara, ntabwo dushyizemo n'ibindi byinshi. Ko mugenda muhindura indege, niko ibikapu bisigara, niko bitakara, niko ibintu nk'ibyo by'ingendo byinshi cyane, n'umuhangayiko n'ingendo zo muri za transit. Ibyo rero mwebwe ntabyo mufite. Murahaguruka hano inshallah, mukajya mu ndege, muvuga ururimi rwacu, ababaseriva mutagombeye kubabwira mu rurimi rw'amahanga, mubisanzuyeho, ukagenda mukagera hariya. Tubifuriza ko muza kugerayo amahoro. Kugaruka rero byo, ubundi kugaruka n'ibyo noneho biba ari ibindi. Nagira ngo babwire abagiye Maka, murabizi umuntu ava Maka, kuko babanza Maka bazasozereza Madina. I Maka na Madina na amasaha muri bisi nk'amasaha 8 nibura cyangwa 10. Maka na Madina ayo ngari nabwe muzayakora. Ariko nashangaragaze uburyo muba munaniwe iyo murangije yoga, urangije hija urananiwe, warangiza ukanyuga kubita urugendo rwo kuva Maka ujya Madina nk'amasaha 8 cyangwa 10 muri bisi. Ubwo sikizemo kunigana n'imizigo, kuyihuriza, kuyimanura muri bisi no kuyipakurura no kuyipakira.
hanyuma mwagera Madina no mugiye gutangira urugendo rwo gutaha mugaruka i Kigali, muzava Madina mu bisanzwe atari mwebwe. Ubundi abantu bavaga Madina na bisi bakaza Jeddah, ni amasaha 10 nayo. Ubwo niko muterura imizigo, niko muyishyira muri bisi, niko muzagerayo mukayipakurura. Hanyuma iyo mugeze Jeddah, iyo bisi bayabazanye mupakurura imizigo mukaba muri kumwe nayo aho ngaho Jeddah. Abahazi hariho bita Madinatul Hujjaj, transit y'abahaji baba bakumbagaye aho ngaho, niba abagiyeyo barabizi. N'ibikapu byanyu bifite ubwo muteye muri Jeddah ntabwo wahamara mansi y'amasaha 6, ntabwo byashoboka muri transit yabo, ko abahaji miliyoni zose baba ari hariya niho bari kunyura. Ubwo ngubwo ugakumbagara aho ngaho, ubwo bagenda bavuga bati indege iyi irageze, bagenda babahamagara. Hanyuma mwarangiza mukongera none mukajya ya Dubai cyangwa Addis Ababa cyangwa n'ahandi. Hanyuma mwarangiza mukazava i Dubai mukaza i Kigali. Ngo muri urwo rugendo mu by'ukuri abahaji kugira ngo bagere hano bakora nk'iminsi 2 tudashyize mu byo gukabya. Hari iminsi 2 hari umunsi wa ya bisi no kugera Jeddah no kuvayo no kuhaguma, hakaba na wa munsi w'amasaha yo kujya ya Dubai no gutaha, ni iminsi 2 baba bakoze. Ariko abangaba mwebwe muri ubu buryo bushya bunogeje buba serivisi nziza, ndagira ngo mbwire yuko mwebwe izo mvune zose ntazo muzi. Mucekinga imizigo yanyu i Madina rimwe, ikinjira mu ndege ya Rwanda Air, ubwo mukisanga i Kigali amasaha 4 gusa. Ibyo rero hari igihe abantu babivuga wowe utarigeze ugenda muri urwo rugendo rw'imvune ukagira ngo biroroshye, kandi ukagira ngo wenda ni ibisanzwe. Abantu bava muri hijja bakagera hano bagenda se ahubwo abagiye barabizi, ahubwo se abantu bagera hano bafite ubuzima? Ntabwo baba bafite ubuzima. Ubwo rero iyi gahunda ikimaze ni ukugira ngo yorohereze abantu bagende mu buryo bwiza buboroheye kugenda no kugaruka bakaza. Ubu ngubu ukuntu musigaye mugenda wa Vimaka ejo ugatangira akazi, ariko mbere ntabwo byashoboka. No kuza ukabanza ukiyondora, ukabanza ukiyondora kugira ngo niba ugarure ubuyanja ugire imbaraga. Rero ibyo byose umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ubikora. Ntabwo uyobewe yuko haba indege ya makeya wenda itageze kuri ayo ngayo, turabizi, ariko ibi ngibi ni byiza kuko bituma abantu bagenda mu buryo bwiza. Rero twagira ngo tubasabe iyi gahunda rwose tuyikomeze. Hari abajya baza bakavuga bateri kurabona itike ya hijja irahenze rwose, tubigenze gute? Tuzabibabwira neza nimugaruka, muzasanga raporo twayegeranyije. Ariko twagira ngo tubabwire yuko umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda nta nubwo n'ikiguzi abahaji batanze ntabwo gishobora kuvamo uyu mwaka, ntabwo byavuye. Ariko umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ubwo ikirengaho tuzakibabwira icyo umuryango washyize, kandi ntabwo twahagarara ntabwo tuvuga ibintu bitari ukuri. Ariko kugira ngo dukomeze ya gahunda, kuko buryo wamaze kugira cyo bita excellence, umaze gukora ibintu byiza, ntabwo wakongera gusubira inyuma. Ariko abazajya ku gutaha bitegure yuko hari ishobora kuzahinduka bijyanye no ku isi uko tuhabona. Hanyuma icya kabiri nanone twabasaba kugira ngo ibikorwa bizakorwe kare, muzuze ibisabwa. Tunashimira abahaji ko babyubahirije bakabikora hakiri kare. Ubwo rero nagira ngo rwose twongere dushimire mu by'ukuri, dushimire igihugu cyacu, dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho umuturage umunyarwanda ari ku isonga. Ibi bintu dukora nagira ngo mbabwire ngo Sheikh Jamil yababwiye inzu, abagiye ibushize inzu barayishimye cyane. Abagiye ibushize hari abarimo hano nabonye, inzu barayishimye cyane. Ariko noneho hoteli yanyu irenze y'ubushize noneho. Niyo tuyirekera ku bushize yari kuba iri excellent, iyi ngiyi noneho yo irarenze. Bababwiye ko ari iminota 6 n'amaguru ujya gusana. Ubundi abazi Maka aho kugira ngo umuntu agutuze muri hoteli y'inyenyeri 5 ugenda urugendo rw'iminota isaha uza kuri haramu, bizatuma utaza gusana.